जय जगन्नाथ आम आज आसीचु रेभेन्सा यूनिवर्सिटी ओडिशार सबुठारु पुरातन कॉलेज जोटा कि 1868 मसीह कॉलेज थिला तापर 2006 मसीह यहाँ यूनिवर्सिटी भाव घोषणा करागला। तो आम रेभेन्सा यूनिवर्सिटी आसार कारण हूँ आम गोटे सान भाईटा सी +2 एडमिशन करार अच्छी तो से बुझे आसमें रेभेन्सा यूनिवर्सिटी केमती कौन एडमिशन केमती कौन प्रोसेसर ता विषय जानापी। तो चलते जीवा रेभेन्सा बुली बुलिकी देखा। रेभेन्सा यूनिवर्सिटी आमर रेलवे स्टेशन टू 600-700 मीटर भितर हम जोटा कि मैंने सहज हम ट्रेन जावास पढ़ापढ़ी करने। Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
ऊपर भिटा बोल यहाँ ओडिया डिपार्टमेंट थी बोधे सोशियोलोजीटा अच्छा पड़े कौन गोटे घेरा दौर तो